Sa alofa lava e le nei fo I vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua o le tala mua. E le aise anga I luma ai na o le alu I tua o tau mwhainga e whaale leia le aia le tau o te ngata o New Zealand mo ni whale le lei ma tala whea ngai e no nofo ai taru mai le tau sanga I lua awhe lua se furuma le tolu. O le atulanga o lo o manino mai le ripoti la tamai nei sa ta pena ina le whaalapo tonga mo le aia le tau o te ngata. O lo ta ua I le ripoti e pei o na whaalau I tele ina mai o ngai o inga le whainga malo na mafua ai o na le ai se la asanga nga I luma I le tūlanga taunga tau whale ae whape ai ma le saunga le mua te ngata no nofo ai ma atiri ai o na whainga tā o na maua ni whale e tangata o lo o mo o mia ni whale le lei ma tā la whea ngai e whaamautu I ai. Sa whailo manino mo iai le whalapo tonga le nei le New Zealand Human Rights Foundation o ia whale tonu e le o arua I luma ai o aru I tua New Zealand I le tūtau I le aia te tau o tangata mo whale whapea matulanga I le tau ona tau sisia le malo ia ieinga matutunga o le whenga inga o le waitangi. E I oele le minister whale o Chris Bishop e te le lava se ngā luenga e mana umia o na whaia e whaale le ai lea whaale tonu mai na ia whaalia ua iai na iswinga o mwhaia o na whaia ai mauti noa lava e tele ni tausanga e mana umia e whaale le ai ia le mau whaafi tauli ma whaale tonu e a fi ai mea tau whaale I te tonu o New Zealand. O le lipoti e pei o na taua e lua tausanga o tā pena ina e le komisi o aia te tau sa sila to ai I le aia te tau o tangata mo ni whale le lei ma tāla whea ngai e no nofo ma whaamautu I ai. Ua whaamania mai ele minister whe malanga inga New Zealand, Erica Stanford, ia se swinga I le whainga o lo whaafoe ma pūlea ai ia le polkalame o visa no fo mau mo mātua. O lea swinga e pei o na whaa I loa mai ele tamaita I minister e amata I le masina o Novema. O na filifilia ia tālo sanga e fua lea I le taimi sa whaiai ma whaahuru atu I te tono le matanga luenga. I le vaenga whaapitoa mō mātua o lātou o lo tālo sanga lea e taua o le parent resident visa. O le taimi nei ma le whainga sasa wai le ilo no tālo sanga ia e ta I tolu masina ma whaia I ai le sei e fili ai tālo sanga e le tau na ilo ma whaia I ai ni whaai unga mai umi ai le taimi o te tali le taunu unga mō le tele o tālo sanga e tu inatu I le matanga luenga. Ai o le swinga e pei o na whailo mai le min stylist o na ina tenei o le a fili ai le ivas 4% o ia tālo sanga e fua I le aso ma le taimi na taunu ua tuai I le ofisa ai o leisi vaenga o le a whaia pe I ai le sei e wha atoa ai le whainu mela tapula a e lua afe 5 lau le a whai o tangata e ma whai o na pasia matalia e nofo maua I le taunu New Zealand I le tausanga. O le visa nofo maule nei mo mātua, parent resident visa, e ese mai le visa lea ta ua o le parent boost visa, lea e mawhai ai o na tālo sanga tangata ua nofo mau ma sitiseni New Zealand, e lango ma sponsor ai o lātou mātua, mo le nofo mau I le tonu o New Zealand nei. O le swinga lai pe o na whailo mai, e amata whaamamaru ia November, o le a le toe umai le au ngā o se EOI, Expression of Interest, po o se tālo sanga mo le fia wha o ngā ina o le awa noi le tono le lua tau sanga, pe a whai e mana na o I lātou o lo a fiai, e wha a wau peo na iaia lātou tālo sanga, ma tu ina atu ma wha amtalanga ato o toa I le ofisa I taimi uma. O le a wha amutai fo I le toe mo mia, o na totongi a inga se vai ngā tupe whaopopo I tau sanga te I lua uma mo le toe whaafauina o ia tālo sanga. O le aso 5 o ke topa le whaamoe e amata whaatino ai le swinga. Ai o le aso se 10 o November o le a fili ai loa tālo sanga mumua o le a whaamanuia I nai. Whailo mai fo I whapea e o mai le aso luas fultolo Iulai. Ua o atu I le fitu afe, fitu se lau ma le ono, le a whainga o EOIs o loo iai, I le lisi o tālo sanga mō le sei, mō visa no fo mau nei mō mātua,
e a fiai le a whainga e se fulu male tasi awhi ono se lau mo le lua tangata. Ua fola le pātia le Labour a whai e tūra i mai lātou i le taita inga o leisi whainga mālo e so i nei a New Zealand o le a whaingo fie loa mō business la iti o na lātou maua i ani ngā luenga whaakon karate mai le mālo ma whaititia i le taimi e tāpe na ai tusinga mō i e tu a inga o ngā luenga. O le a tau mwhai i se whainga mālo le Labour e whaatūlanga i te 15% o kon karate uma tau ngā luenga o le a whaasaralawina le mālo e te tau na maua e business la iti ma business tau a mata. E le ngata i lea, ai o le a vai na fo ini ngā luenga te tele e fia whaia le mālo ina ia whaingo fia ai o na talo sanga ma tau wofo atu i ai tangata a toa ma businessi po company la iti i te tonu o le tunuu. O le nei fuafuanga le Labour e au fia ai ma se swinga i le whainga o lo o fetu wha i ai wha amtalanga i le wāmuta ngā luenga ma ofisa SS o le mālo New Zealand. O le nei polisi o le Labour o lo fuafua e wha o ngā ina ai se numela wha businessi aloa ia ina ia tau fia ai le tu ina atu e businessi o le wha amtalanga i tasi i isi fo i ofisa mamtanga luenga uma le malo e pei ona mana o mia ai le teimi nei. Wha ilo mai e le suiso upo le Labour mō mata upu tau tupe wha pēr ma le tamau ainga le fionga ia pe Star Barbara Edmonds e tusa e 5 piliona tā la le tau wā whai o au nanga ma o loa e whaatauina e le mālo New Zealand i le tausanga i tasi. Ma e ta awhi pe Star e mana o mia e business la i ti se whainga tāla whengai la tau te mawai se vaenga o lea tupetele e whaanua i e le mālo. Nei e ta ua e le mana o mia e business la i ti ni fōa i tau tupe mai le mālo ai e la tau te mo o mia i e se whainga tāla whengai e ma whai o na lātou mawai se vaenga o ia ngā ruenga ma au nanga o lo o whaarua i tūpe ale mālo New Zealand i tau sanga ta i tasi. Sa whai lo mai fo i le suiso upo le Labour mō mata upu tau tūpe maua o Deborah Russell e tele teimi alu i le tāpe na ina o wha maunga ma tusinga moni mata upu i le teimi nei. Mai o le a whai ai le Labour ni swinga i le whainga o lo upule ai la fonga tutongi. O ia tūlanga uma e pei ona whala wa i tele mai e le pātia le Labour, o se vaenga o la tau whainga whaavae, ua wha tūlanga i le teimi nei, e whi nawi nai le pālo te tele i a Novema. E le o mauti noa le lumana i o fuafuanga pulenga o ai o le tūmano tele Wellingtone, mo le tū whaatasia i lalo se pulenga i tasi, e ui ina pāsia le tū ina atu le i le malo, tu tonu o New Zealand o ni fuafuanga se lua ta pena inai ia ni tu ufa at singa i le lumanai sa umi se taimi o wha solo tala no anga pule no umata i tai o pulenga o ai mai tu malo o Wellington les forede te wai peita ai e le i mawhai o na mawai se tasi i se tūlanga le lei le tau o na iai e tusa o le nei fuafuanga le whainga malo so wha tasi. O le tasi lao whautuanga ua pasia mai lea whono, mai ua tu inatu i le malo, e awhi ai le tu whaatasia leo pūlenga uma i lalo se pūlenga whau tasi mō Wellingtone. Ai o leisi whautuanga, e awhi ai le tau leo na whaatu ma oti pea na o le pūlenga o le tu malo o le Wairarapa. Sa whailo mai e le pūlenu o Wellingtone, Andrew Little, e le o mawhai o nei loa i le teimi nei le tūlanga mawhoringa o ni swinga o le ahali ni mai i ia fuafuanga ai manatu o ia e te tau na le lei. Whaalia ho i Little, po o le ase whaai unga ale malo i le neimata upu e mauti noa e tele vaenga le lei wailoa mai talanoanga pūlenu o Wellingtone whapea le Wairarapa e mawhai o na lātou whaatino whaatasi a wā se manuia o te ngāta o loa a whiai. E manatu Andrew Little o se tasi sa ve fo i mua minsta mua i se whainga malo lata mai nei le Labour. E tele tu le lei e maua pe a whai e tu whaatasi pūlenga uma nei. E au whiai le malo si o la tu leo mo le tu malo a toa o Wellingtone
ai whape ai ma le launga te sio no o mai tu ma lo i le whainga ma le whaafoina o ngā ruenga ma porkala me whai ai moise ai li tu tau i la atina e lutele a toa ma le atina e o le tau mao ainga. O pule nuu o le Kapiti Coast whape ai a Pahat o lo o te te i le tuu whaatasi o pūlenga umanei i lalo se pūlenga fau tasi ona o mafuanga patino i o la tau lama loto i whale. E ta ofi fo i o pūlenga ua whaana nati tele le fuafuanga le nei le whainga malo so whaatasi ai e iai vaenga ta ua e le tau na wha manino mai e tu sai o le lumana i o pūlenga nei wha ai tu malo po o City Councils e pei ona iai le teimi nei. Ua tu ina mai se la pata inga whalau i tele, ale au wata mamai ma ta upu tau le tu la fono, e tu sai o leo o mai i le tono New Zealand, o matati o ata ia e iai mea po e ata, e mawhai o na whai ai ni ngā yo inga wha lilo lilo. O le nganga o ia la pata inga, ona o le tūlanga mao tua o loo iai New Zealand, i le tā pena ino ni tu la fono Tala whea ngai, e pūlea ma whaatonu ai lei tu a ingo te konolosi, e pei o tio ata nei ua o fia ai le tonu ni mea pu ata, e ma whai una pu e na nā ai i ani ata, a toa mani taranoanga mani tangata, e au noa malo lātou sila fia, po o le i oe i ai. Ai pei ona sila fia, o le ua o mai i New Zealand, i ele nei fo i tu a ingo mata tio ata, mai ua a mātou na whaatau ina atu i tua, mai le company a le Kmart. Sa whailo mai el tamaita i profesa i le University of Canterbury o Annette Mills, o masini po e ata la iti nei i le tonu o tio ata, o lo o maketi ina mai e whapea o ni mata tio ata mo mai, ai o lona winga moni, o le masini computer le o mawhai ona la e i fōringa o le tangata, ua tu whaatasi ai se mea poe ata lai titi, whapea ma se masini e poe ai leo ni talanoanga, ai whapea ai fo i mani speakers, o ni vaenga o mai whaatino o whaangai oi, e le ata mai whaaforinga po o le AI. O le tau o na matatio ata o le tu ainga e ta ua o le ankle camera glasses, o lo o whaatau tu i nei e le Kmart, e ivas furu iwa tā la i le matatio ata tasi. O se tau e manatu le tamata i profesa ia Annette Mills, o le a vave ai ma whaingo fie, o na salala watu le nei tu a ingo te konolosi, whaatusa lea i le tio ato le fausanga le Meta, e ta ua o le Ray-Ban range. Na ta ua fo i Mills, e iai au ngā o le nei te konolosi, e pei o le fesosoani lea i tangata iai i a afianga tu mau po disabilities, ai beta ai, e sili atu o na te ele whaafitauli, ai maisi ai lava o le tu tau i le lamatia, ma le hawha ina ai le privacy o le isi tangata, e na te le o iloa o lo opu e ai lo nata, a toa fo i masana whaamtalanga e whaiane i le tangata, o lo o iai lea i tu a inga o mata tio ata. O le teiminei, o le ua iai mea pu e ata, e pu e nai ata o tangata whaatau i tono supermarket i New Zealand, mai fo linga mai ua talia le atunu ulau tele i a lea i tu a inga o whainga. Ai o le polenga o lo iai le awata mamai i nei mata upu, ona e le iai ni tu la fono o whaia, e mawhai o na saoloto ai le pu e ina o ata o tangata, a toa maula tau leo i so o se taimi, e awala i le nei fo i te konolosi ua tūla i mai. Sa i longa o na pisi le au nanga le hato hone St. John i se aso se tasi le whai unga o le vai aso, ma whaatino i nai i a le fufuanga mo le tūlanga o pito mawurunga o le tali atu lea a le whaalapo tonga i ni whaalave lave mātuia i tūla i mai. O lea tūlanga na ali mai de tono se vai aso au pito i longa o na pisi ai ma mo mia le so soani le nei whaalapo tonga i le mamaru le tunu e whaapitoa lea i le whaafoina o ta vale mo ngā luenga lawe ai ma ngā luenga so soani i taimi o ni mai mani whaalawe lawe whaafo sei. Na whailo mai foi o le ao no whaawo pe i le so ia tūlanga pisi mo lea au nanga. Le sto nai na whaamau nai e le hato hone St. John
ia lea wha inga e lua afe lima se lau ono se furu lua lea wha i o wala au mo se fisosoani e awala i le lātou numela mo wha la velau wha afo sei o le tasi o se au wha inga o pito mawa e leo ni calls mo se aso tasi lea e masani lava ona o i le afe iwa se lau pe a tele na ua. Whailo mai ai le whaatonu ngā luenga ambulances le Hato Hone St. John o Dark Gallagher o le whaatonu wa i leo na si itia le matati ai le vai aso na mawai atu nei aso ngofua le aso ono le o kuso e lua afe whase lau ma le whale a whai o wala au na lātou maua ai o le stofi ono o kuso lua afe whase lau limas fun ma le wha calls na ia ta uai o asa umai e tolu sa sili atu na pisi na ilo o le taimi o le wha mai o le COVID-19 fruiva wha pe ai fo ima taimi pisi masani pei o le aso e so ma le aso le tausanga fau ai mo le nei vai aso e o mai le tūrai lua i le fiafi o le sa navi ua wha mawina le se furuma le lima afe lua se lau valu se furuma le iwa la wha inga o vala au mo se fisosoani ua maua i lea au aunanga le Hato Hone St. John Ambulance. Ua whaia wha mai senga a whai pule o le Parlemene a to ai masui filifilia o le pulenga wha aitu malo i Wellingtone ona o le maliwai wha vosei o Stasio Sui o le pulenga o le lo mua o le li iswa wha ia Tony Randall i le wha ai unga o le vai aso. E maliu le nei ali o ve o ia masui filifilia o le Takapu Northern Ward mai na mua i tūlai mai o ia le palota o le lua afe lua sifurulua ma to e filifilia ai le tausanga o mawai lua afe lua sifurulima mai tele komiti le pulenga o Wellington e sanga lua ai o ia mai na ve fo i masui o le pulenga o awala o fela o inga Wellington le Wellington Regional Transport Committee. Whaali mai ai le pule nuu o Andrew Little o se tangata ngalue malosi i le li o Tony Randall i matata sa i tau aveina mga lue ai. I ta longa, i whai pelenga wha Apollo Fesa ua maua lava noa le li New Zealand o David Nika e fusuai mo le fusi o le siampini o le laulangi le panga o le Cruiserweight o le IPF ina ua malo i le la fusuanga ma le li o Floyd Mason o se New Zealand ua whaamautu i Queensland i Aotearoa. O lea fusuanga i le polest o na i au kilani na au tasi ai whaamasino e maloi ai le li o Nika ina ua umata amisanga i se fulua sa whaatulanga ina mo lea panga. O David Nika, todus fultasi tausanga o le soifua, o lona malo ai i le pole o le stonai ua maua ilo na vanoa whaalua e na te lui na i le fusi o le langi e le IBF i le panga le nei o le Cruiserweight. O januari o le tausanga taruai lua fe luas fulima lea na ia lui na i a chei o petaia mo lea fusi mai na whaia ina lea ngai. Ai o le la ua sauni o ia whai pele ma le li peltania ngo i a Vidal Riley mai o tangata e malo ai o le a avea loa masiam pini fau o le IBF i le Cruiserweight le o loa avanoa i le teimi nei. Peitai e le i whaai na mai se teimi e whaai ai lea fusuanga. E taonga le kapi whaai tū malo i le whaai ngona vai aso ua se ia Canterbury le talitale Ranfurly Shield le ana umia Otago ina ua malo i la taonga i Dunedin i le San Nafi. O ai o le taonga e pei ona mai moa masila sila iai se furuma le iwa Canterbury i le se furu lima a Otago. O le se furuma le valua i le nei o teimi ua umi ai le au le nei Canterbury le telita le Ranfurly Shield i le taunsanga o le kapi whaai tū malo a New Zealand. O le vai sa nei la le ua sauni mo i ai le au le tū malo le Bay of Plenty e lui i le telita le nei i le la ta'alonga ma Canterbury e whai ai kalai stete. Ai i la kapi wha ale vao malo i le ai o Buenos Aires na malo ai le Springboks i le la ta'alonga whaitawina ma le Pumas a Argentina. O ai o lea ta'alonga i se furu fitu a Felica Saute i le se fulu a Argentina.
o le ta'alonga fa'a le vao malo muli lea ale All Blacks a le Springboks e sauni ai mo le amatalia o le la series e fa'a ta'alonga whaitawina i le vao ma le All Blacks a New Zealand. O le ta'alonga whaitawina mua i le vao au e lua a o iai le olpeleki lana ta'amisanga nei i le tonu a Felika Saute e whaia le la so lua lua o le masina le nei o au kurso. Ai i le taimi nei o le o filifidia le aula kopia le Sharks ia le lii o maanonu o stasi o la tu leo mo le ta'alonga ma le All Blacks i le tae au le so lulu a saunei i le ai o Durban. O le nei alo Sāmoa ua whāsifuru sanga o le soifua mai o stasi sai longa o na taimi le leina tua le olopeleki mai whaalua o na o fia o ia i aua New Zealand si umpini i le ipu le laulangi le ta'alonga le kopi. E se lau ma le tolu la whainga o ta'alonga whaitawina sa ta'alo ai maanonu mo New Zealand a o le i malanga i whafo e wha wawai lana le kopi. O le ta'alonga ma le Sharks i le tae au le Solulu o lona lua i leo ta'alonga New Zealand a o iai i lana ta'amunusanga i a Felika Saute. O le lātou ta'alonga mua i le tae au le stona i na tenei i le ai o Cape Town na malo ai New Zealand i le au malosia le Sharks i ai e tolu se fulu valu i le lua se fulu maltasi. Ai o le au o peleki le ua filifilia mo le ta'alonga ma le Sharks i le solulu nei e to lua tamafau o lo au fiai. O la awaia o le huka ia Bradley Slater whapea ma le loose forward o se misi ta e loa. Whailo mai fo i le whaia o ngaulu ia Dave Rennie o le li o Luke Jacobson le ua filifilia e nā te kapiteni na ia le au mo le ta'alonga lea ma le Sharks e whaia le ai o Durban i le tae au lea so lulu. O le whaiunga le nā telefau.